Maloni and warm Pacific greetings. Welcome to another episode of the Pacific Health Talanoa with Lorenzo Kaisara on BLU TV. Ilenei fo'i asolulu. Thank you so much for tuning in and joining us on another episode for Pacific Health Talanoa. It is day 4 of the Tokelau Language Week 2021, and this year's theme is Tapui, taungangana, aganuku, I te manaola, ma te lautupuola, which means Tokelau, preserve your language and culture to enhance spiritual and physical well-being. Now, I have a very, very interesting Talanoa, a very interesting guest on the show today. Now, taimini nei olo whape nauna whanga solo pia le telo vaccination drive-through events and walk-in centres to get your whānau and your family and our community vaccinated so we can be protected from COVID-19 virus. Joining me on the show is le Fionga ya Tuifaasisina Maria Lafaele. She is a member of the Pacific Leadership Team from the Northern Region Coordination Centre. Tātou Talanoa, poa mai ia the vaccination rate for Pacific, mainly for Pacific people in Auckland. Talofa Tuifaasisina. Ia whaatalofa fo'i lawa fionga, ia me se fo'i ia le matanga luenga a le BLU TV, ia umawai fo'i nei avanoa, ia warm Pacific greetings, talofa lava to all our audience and our listeners. Olo o whaafunga mai I tu e whio le nei lalolangi, ia me se lava I tātou tono New Zealand au kilani, whaatalofa atu I le swafa manumalo Yesu Kiriso, ua mawai fo'i le ola manumalo si tātou te whenua I. Ia whaftai lau fionga Lorenzo, mo le nei fo'i avanoa, Talanoa I fo'i mwhasua, ia poa mai lava, ia lau fionga, ia poa mai fo'i tātou vaccination event I le nei vai taimi, ia malo so fua manuia ma le langi mama. Tātou tau vai whaatalofa Tuifaasisina I lungo le nei porkalame ia mangarungalu le ea. Au whaafonga mai fo'i lo tātou atunuu I se tā whaasoa I le nei au auli. Ia, mātango fiele au le lei mai o lau lanu mu o le lanu o le wha o le tanga. Ia, o le lanu fo I lea o le tātou vai la au I te tau o na unai pēa, ma unai pēa, I le whaatino ino tuipuipui, ia o le COVID-19 fuluiva. Mā lo le tau wata I mā lo le soifua maua malangi mā whaatai, mo ngā luenga le lei ma le tau tua, ia ua lava I o si o tātou wata. No, o whetus fulu whālau whainga, o I la tau na maua I le aso, I le whaamai o COVID-19 fuluiva. Ono valu tono au kilani, ia male to ono mai I o tātou tua o I Waikato. Tuifaasisina, o le nei ua whaatulanga mai e le whionga le tamata I pale mia. Ia Jacinda Ardern ma le tātou whainga malo, ma le matanga luenga, o le soifua malolo ina. A le ausia e le Pasifika, a le ausia e DHPs o malava a le atunuu. Ia le iwa se fulu pasene, fully vaccination, tātou te le fo'i lava I le soifuanga, ia ma mea ua masani ilo tātou atunu. E mawhai ona e whapupula mai I le vaenga mua lea, e le ila asia le isi vaenga o le tā whaatanoanga. Ia, whaftai lava Lorenzo mo le whawhisili fo'i. O loo lava interpretation o le tātou iwa sful pasene lea po le traffic light system lea ua whaatalanoa ina nei e le tātou malo, ia po le Ministry of Health. O te tatonu e se teimi o iluma, ona o mai foi lea o ne details lava, ona o le nei teimi mua, ona o se whaaliali po se high level system o lo tu ina mai a te tātou e ngā lulua I ai. A wā lava le target lea I au o atu ua mawhai ona au sia e tātou Pasifika, ia matangata New Zealand atua our whole New Zealand population, ia le pasene lea e awai ona titilo le malo ua sefe, ua iai le majority, ua mawhai ona vaccinated, ia mawhai e foi ona to moa se freedom was back to some normality, ia le tātou Whioi, ia mai tato ngā lulue, ia mai tatala ina fo I o pisinisi. O sina
o sina overview na e titilo atu. Ai o mole Pasifika lava ia pe ono whailoa lava i se taimi o te afoi. O le ia tātou roadmap to 100% by December. O le mafua anga watu ia tātou le se lau pasene lea. Ono ole mantua ole data le present ole enroll PHO enroll population. Ole e tuumina mai a tātou se whaapai ia mawhai ona tātou I loa iai se denominator e fua iai le tātou data. Ole tūlanga lea o iai tātou le enroll population lea le fua iai le data le track ai le tātou vaccination. O le o ia le Pasifika o watu le valus 4% I le taimi nei. O lea la e tilo a ma set le 100% data lea le selau pasene lea tātou le whimana oa. Ia mawhai ei o na capture mai tangata lea ilo enroll I tonu o PHO po whalimai la iti po le primary care le whaangalue nai le harmful tangata I tonu o community. Ia o le tilo atu nai le annual Pasifika le taimi nei. O le e titilo atu se ata. E o atu tātou pe o November. Ia wa ali me se iwa se fulu pasene pe a whapena e ngā lulue lava tātou I le base le walu I le vai taimi nei I le tracking o le weekly data. O le e mawalunga lava ia le exceed le data o le mawalunga lava tātou vaccination rate. Compare le level le target nga iei tātou. O le target o vai aso taitasi e se fulu wha afe o no se lau. O lea I vai aso taitasi uma, o lea lava e sau vaccination doses for vaccination rate ale Pasifika. O lea lava e over atu I luna le whai numera le target nga iai. O isi vai aso ua lua se fulu afe mon tupu tātou doses. I le vai aso na, ia o le lava aso sa lua se fulu tolu afe. Ia ole just a week lenga te atu nei, o le wo mai tonu whai numera, e se fulu lima afe walu se lau fasu wha tātou Pasifika doses fo ina sa whaatinoina. Ia o le ala e titilo to ai lava mātou le roadmap le se lau, le mua kuu lava I lunga le se lau pasene. Ia e o atu tātou ia November pe a whape le lava na alu tātou po kalame. I o tātou titilo le iwa sfu pasene po le red. Light le wa ye tātou pe a whape e tau nuu ma alu pe tātou ngā luenga matango fil ne whaatino nei taimi. After Tuifaasisina le sa e tā ua ia le valus 4% le wa iai ia le percentage mo tangata Pasifika le taimile nei. E mawhai wha mole. Pea whape o ieni wha maunga ia te o I le taimile nei. E mawhai ona e tu ina mai ieni pasene o I lato ua mae ona whai le tui pui mua ma le tui pui lona lua. Ai o whea foi ia le vaitau sanga. Ia po le matutua fo ile o age groups fo ngai to tonu lava ia o le Pasifika o fea tonu lava le tau ona fa mamafa ia le tātou ngaluenga le taimire nei. Yeah, o tusa o le fully vaccinated le pasene le wa ia tātou in nei taimi since last week po le last Sunday. Ua over to le onus full pasene le fully vaccination. A tātou lava ia Pasifika a tuu whawhai numera. Ua over to le se lau wafe mon tupu tangata Pasifika lava ia ua fully vaccinated I to tonu au kilani. E mawhai o te Talanoa atu lava I data nei o data au kilani o le pokalame le whaatino mo au kilani lava ia. O le fully vaccination nambala ngā o tangata ua mawhai o na whaatino uma lako lato dose 1, ia lato tui mo mua, ia male tui lona lua. O le tangata ele I unvaccinated po le pasene le wo o ie tātou le unvaccination ele I whaia se tui mo mua, ele I whaia se tui lona lua, o le o toi lua su tolu pasene. Ia tangata ele I whaatinoina, ia se tui mo mua, po se tui lona lua. O le vai aso lea, sa iai ele le whai numera na I le whasu tasi afi.
tangata Pasifika e le whaatinoina o lato tui. Ia o le leo pa u mai lalo i le tolu su fitu wafe fitu se lau ma le fasu fa tangata Pasifika e le whaatinoina le tui mua po le tui lona lua. Ia o le ua pa u mai la le 25 nga i lalo le 23%. So o lea lava i vai aso taitasi, o lea lava wau tilo atu. Wa ye wa ali mai sinata mata mofi e mo tātou lava ia Pasifika e le whaatinoina o tātou tui. Ia au le age group lava lea e tau mawhai lava ia mawhai ona whaatinoina ma whaatoteleina ma lea o to tele tangata e le whaatinoina o lato tui. O le age group lava lea le sifulu ono na le tolusu whātau sanga. Ia so atu loa ma le sifulu lua tau sanga ngai lunga. Ona o le sifulu lua tau sanga ngai lunga. O lea na tuai ona au mai le group le to tono tato vaccination group. Ia ai o lo tilo lava ia o lea lava wo mai lava I lalo whainu mera nei mo o tato age group. Ia a o tato pito nuu. O lea lava tau mawhai lava ia whaateleina le vaccination activities. Ia ma le to tele lava tangata o no fuai le whaatinoina lato tui. Ia o Tara, ma ngele, papatoitoe, manuira. Ia ma Fevona. Ia o tusa o area lava na mai le amatanga lava. O le nei lava e tau mawhai lava. O areas na e tau una focus ia le pokalame. Ia awa lava le take ni no tangata nei whaatinoina o lato tui. Aftai Tuifaasisina. Ona na file na toea e ai ia o ngā whanau. Pasenga sinia I kolisima o ngā maurulunga le sifultasi sifultolu. Laso oe fina ngalo la fo isau oe ia sila ia I as a leader e to tono o le Northern Region Coordination Center. Saunga le mulfai unga le alfainga malo ina ia toe fo ia whanau sinia iau a onga e meisol jamine nei o le nei o loo pipisi le dautai tono au kilani. Ia maua pape na ona whaalua fesasi maua le mautono ai fo I mātua ia. Pe toi fo ia lato ia alo ma whanau ia onga. Ia pe whaawawa tu pe I tono o whale ia mauta fo I malawa ia onga whaamone. Ia lava tantonu Lorenzo na wa lava. Ole decision lava le I lunga o mātua. Wa o te tatono fo wa tele lava nai mātua fo ia manai ainga o lua fasasi le mafofau teimi nei. Ia and concern ona ole safety o le whanau. Ia ona e whapea fo I lesi manatu. O leo o mana whaia tui o la taita whanau whawhela ona o atu te ua o expose atu mo isi tamaiti e le whaatinoina o lato tui. A o le taimi lava nei ia le pokalame o le ua wa increase le alo le pokalame to tono a onga. Ona o le ua whaasolo lava ona ave ia le vaccination to tono a onga. Ia mawhai ona tali atu ia I fo I lea concern mai nei mātua. Ia ai me se fo whaatinoina o tātou vaccination ia to tono a onga. Ia o le lava I aso sa whaatinoina e se tele o a onga fo mai lava I Waitamata, se tau lava I South Auckland. Ia o le fo te vai atu le vai aso nei e whaatino fo le si tātou vaccination I to tono a ona e tolu fo I a onga nei o Mangry College, Tamaki College, ia mapapakua college. O lea la whaatino ai fo I le vaccination. Ia le fo titilo atu ia di la cell. Ia e mese lava le tele fo I o a onga. O lea ua request mai e whaia lato vaccination I to tono o a onga. I guess o le fo titilo a onga ma church, school communities and principals. O se sia wala le I mawhai e fo I ona mai fo se file mu and to the parents or not that don't feel we as a parent o le te concern lava I ole awana na e tawai lava una whaatino ina le tui ia awa lava le pui na o le whanau ia maisi o tātou tangata o loo ia mese lava le whanau lea la ato e fo I tono o a unga ia whai o popole I taimi o suenga ia le la popole mo le safety o le whanau.
Paftai Tuifaasisina. O le isi fasili ua fasili ngia ia ua le to'atele, le malo le tātou watunu. O le tūlanga lea o whaamanuianga o loo maua e i lātou e le i whaia tuipuipui le taimile nei. Tūlanga lava lea ia o le anga ia tui whai tuipuipui maua ia le food parcel, maua le petrol voucher, food voucher, ma isi whaamanuianga whapena. E le i maua le to'atele ia sa usita ia whautuanga ma le tatalo mai le tātou whainga mālo i le amatanga. Ma pe ua whai mai lātou. Pe ua le whea, le anga o le fo ia safa lātou. La fo ia mana o mia le fisosoani te mine tono ai, nga peitai. E le o anga ba ai lātou le telo nei whaamanuianga. Ua maua e lātou o lo o tātou tama whai pēr ina ia o mai e whaitui pui pui. Se saunoa mai ala ua whionga. O samata upu le te tau ia ua o le state tai. O samata upu le te tau ona ave tu tonu o whaala potpotonga ia po o agencies, po providers ia o lo o uina ia se eleni. Ina ia sila foi matilo tilo ili le lau tele. Ai mese ia na yo tātou tangata ia o mai ona whaitui. Ia wa o la foi e safa la tau. Ili tūlanga lea o le loss of income ia malamana o mia o tau mafa matūlanga whapena. Se e sau no mai whamole mole Tuifaasisina. Ia, o te lo se tūlanga foi whawhainta foi ona watu ai sok manatu i lea tūlanga ona o le pokalame nei whaatino i tātou Pacifica providers. Ai e mawhai ono whapea atu. O le tele lava o le anganga whawhitai, malo o anganga mita foi ma le anganga whawhitai tele lava i o tātou tangata, i lea sa utangia le wana au atu o le matanga luenga e whaatino ina o lato tui. O lo sila fia foi, o le tele lava e lava tangata e lua, o tangata engage with your health provider, ma le tangata le engage, e be one sila fia foi tonu o ta ua foi ngā luenga, le tate ngā lue, e lava to inga tangata e te mai loa alwe vai fo ma. Ai foi le tangata, e tanga lava le mai po o tinga ina, e le te tai o nā alwe vai le fo mai. O le la te vai atu, o tangata foi nā lena whawe o na whaatino ina o lato tui. O tangata nei o lea really active, looking after themselves, looking after their families' health and well-being. Ia o leo fola wa iai o so se po kalame lava le iai lava tangata ele engage i so se po kalame lava e titilo iai po le asesi o te lo o mene o incentives wa leva on whaongai tutono po kalame le health. Ona iai fo se po kalame no whainga luenga ai fo ele whaatino ina lava o nei meo incentive o e bela o le tamawhainga fo ele e tuku le ula e tātou tina maitanga ona e titilo tulava e to tele nisi e le mawhai ona o mai whaatino ona e iai le whawhitauli. It's not their priority. E iai le whawhitauli e le mawhai ona o mai ona e le ese taavale le ese penisini e le whawhitauli e whaamuamua ona whaongale le seleni a wālava mea aima tausinga o ainga. I lolo tilo a uia i le approach o lo whaongaina ne e tātou Pacifica provider. E tele o tātou ainga ua o i ele tūlanga mawhatia maritinga ainga o le leai o se ua leai ni ngā luenga ona whaatino le e tatau ona pe o leo titilo tulawa. Wa tele lava ainga ua o le tūlanga wa le engi ngā luenga le eni mea ai, le eni ni penisini e whiwa iai. O te loa la o le awala le nā, e tamawhai lava ia approach le hardcore to reach le wa iai le vai teimi nei ele i o mai i whai o nā tautui, o le wa titilo ai nisi awala. A tonu e fsosoani e nai a inga nei, ele i maua ni e lefi e maua se fsosoani, ia mani awala foi, ia mawhai ai ono mai lato e whaatino lato tui. Ai o le lava e tele ia au nganga, ma fesosoani o lo mawhai o na maua atu mō tātou a inga, including all those who have done their vaccination
way back when we started off in March. O lea e tele lava le sosoani o lo maua mai au wala I tau mafa ese ia ai mese fo le sosoani mai tato working income o le mawhai ona supporti nai o tato ainga ia pe awhape ua fia maua se sosoani o lea ua tu watu le tele o le funding I tato provider fo nei ia mawhai ai ona whaatino le tūlanga e mawhai ai ona maua ni tau mafa ia manisi fo sosoani o le si fo titilo atu o le tele o pisinisi ua mawhai ona o mai ua mana nao e vave ona whaatino ia le tato vaccination e reach le iwa se fulu lea ia mawhai ai ona maua le freedom fo o nai pisinisi ia matangata Wa tele la pisinisi, they have jumped onto the vaccination program. If it's sosoani mai lea foi tūlanga, they or countdown new world pack and save. Wa tele lava pisinisi, ua mawhai ona mai e join into the program now. Ia mawhai ona sosoani atu lato sesi foi ngaluenga ia mawhai ai ona au mai ia tangata ia tamawhai ia o atu ia tato vaccination il nei taimi. O sa ina sosoani atu na pupu I lea mata opu Lorenzo e sauno ai. Paftai Tuifaasisina. O nisi fo'i o finangalo o mai le tato porkalame. E mese la vale tau mawhai lea ina ia una ia le pasene o tangata Pasifika. Mese la vale tato watinu e whai tuipui COVID-19. Pa minisi. Mana tua o le wa ia tātou Pasifika. O le fo ia tātou camper vans. E mawhai o na ngai tua le community. E whai e tui o COVID furuiva. A whai melanisi. Ai se ae le mawhai ai e le matanga luenga o le soifu maloloina. Ia po Pacific Providers. Ia po le matanga luenga o mo tangata Pasifika. Ai se a tātou te lea ngai to tonu. O le sa tātou whai a pitai. O le lava e tele evensi o lo whai tua the community. Pitai. O to tonu lava I kalesia lea lava e lo o tele iai I le tātou sa ili nga mana tua. O lo ia tātou pasi ma tātou camper vans. E mawhai lava o na whaakalena fo ina lea. Ia o le asto na I lea o lea e kalesia. Target tātou e kalesia te tele. Tai pio le kalesia katoliko. O le whakasa o le metutisi. Assembly of God. O telo iai I la mtanga luenga ma le tātou whaala potpotonga I le nā fo I strategy a wala vale. Le Tapui ina. Ia ma le tamu whaile e au sia le tātou se lau pasene leo o tulitulia wha mole. Ia ole sa o lava le saunoanga Lorenzo ona ole tūlanga na o le ua really focus on a really target approach. Ona o le titilo atutu titi lava matangofia le alu tātou pokalame le ua o vātu le valus fupasene ia tātou tangata. O te loa foi o ekalesia, o no le taimi lena amata mai a mati. O le leana pusha I lava ia ekalesia if atinoina o lato tui as a group. Sa ia le process lea, sa ia foi ia le pathway if atinoina I tui ekalesia te tasi. O le neila taimi o lo whangalueina fungtanga ma ekalesia au. I to tono au kinani, be yese awala mwhai ai o nei loa ekalesia te tasi, po le ase pasene o tangata o lo totoe e le whatinoina o la totu I to tono o ekalesia. Having said that, o lea lava e talia so se taimi lava e talasanga mai ese ekalesia e o atu le pasi po le camper van e whaatino o la totui e mawhai o na whaia le tūlanga. Wa e teimi uma foi e tau foi ona review le approach foi la toia ona le tam fai lava tato e fai event te tele nei ia o mai foi taimi e toi titilo ai foi ia o le focus approach le wata tau ona ia tato ona le lava wa titilo atu o le age group lava lea o le sfulu ono le tosu fa I so se I totono o Aukilani lava ia and any suburb o lea lava e hai lava le age group le nā le whatinoina o la totui.
ia e te taulan o nā titilo I tūlanga umalava o e kālesia totongo o whalewhaingaluenga, ia totonu fo'i o a onga. Ia mawhai lava pe 35 tangata e le whaatinuina la totui, ua tatau o na whaatinuina lea approach. Ia mawhai e lava o na capture ia tato tangata nei e le whaatinuina o la totui. Whaftai Tuifaasisina. O le isi tūlanga tā ua o lea ua maua le tātou porkalame mai te tau lava o na silefia ilu tātou watunu. O le tūlanga lea o le wha maoni o tātou a wha pia ua maua oi I le COVID-19. Ese le tā ua le tūlanga lea o lo, your honesty. O lo wha maoni lea e tau inatu lava no fuanga sa e a sia. Ia wā fo'i ia le tapu e mai o isi fo'i o isi tangata sa sia le tero nanu fuanga langa le taimire nei. Iai lava I la tau o lo wha pēnā o na e leo wha maoni le tūlanga le nā. Ai mawhai fo'i ona tuina mai sau no anga wha mole mole Tuifaasisina. E mo I lava e tā ua le whai le tui pui pui. Ai ese fo'i le tā ua le whai o le siaki. Ia e maise lava I tātou ia e maua ia unga le COVID. Ia mai la tau ia lo whewha I solo. You know, a whai o le nā e uma le aso, uma le vai aso o e whenga luenga ia ma e a ngā ia tu le tele o no whanga whai tele. It makes sense to get yourself tested. Langa e tele I loa lava o la sa I se tangata fo ile lolo o mawele wha mai. I se tasi o no whanga sa e asia, se e sau no mai wha mole Tuifaasisina. Yes, sa ole le sanoanga Lorenzo o le temi nei o like titi lava le whainu mero tangata nei e o e whaia la to test. Ia o le e whaingatā foi la o na titilo po le a se vainga po se o tātou vaai iluma looking to a projection of where our testing rates is going to be. Pe a whape e la I titele tangata e whaingatā foi la o na iloa. Ia le whainu mera o tangata e loa maua COVID, pe a whape le o e whai test. O le whainawa titilo I le model le whaonga ina temi nei, o le ese ia le nofuanga e whai ele testing, ai ese fo le nofuanga e whai ele vaccination, o le fo wata mawhai, mawhai o na whai le testing ma le vaccination I le saite tasi, whaatino le tūlanga, o le si model ngā o le wa titilo I ai mātou, ia whai I le test, ia whai fo la I o lau vaccination. Ia ale tūlanga lava ia mawhai o na puipuia ia le au whainga luenga, le ngā lulu e whai ia le testing, ia whape foi le vaccination. Ia o le foi e titilo, o le o mai lava I lalo le whainu mera a tangata Pasifika ua maua I le COVID, suiva. Ia o le peo whainu mera sa e tā ua nei aso ai no le valu tangata Pasifika na maua I le COVID out of the 74 number that you talked about. O le temi nei ua alu lava I lunga I whainu mera a tātou Māori community I le temi nei. Ono o lea e saele break out for it tono o transitional homes for housing, ia ma boarding housing, pe o le wa mai atu wa me fo ia le whamai I nei tātou uso matuanga nei our Māori community. By having said that, o le titilo foi, e peo Novema, o le alu ai lunga se search, o le vaccination, COVID cases, o modeling, o le sau teimi nei, mai tātou for mai for an expert who are working on a modeling or vaccination rates, male prediction of where we're going. O le ki titino atu, e iai nele falling mai, e iai nele search o tātou COVID cases ia November. Ono o le sa tele events ia ma le taimi nei titilo atu ua le pepesi whama e se area setasi or a local community o le ua so solo atua ia le virus o maua mai le tangata I so se bitonu ulawa o totonu au kilani. So it's not concentrating in one area, it's really widely spreading the virus across all the regions au kilani.
So o lea lai there's it predicted there's going to be a surge in November. Pe a whape le whatinuina tātou vaccination. Ia male o tangata whai o latou test. Ia o le tualalo na a whanonga tulawa ua mau ele mai. Ia pe o taita fo ia Lorenzo o na le tate alu solo I vaccination. Ia toi titi testa ita whaatolu pe whawha. I le vai aso o na le tūlanga na wale pupole. Ne te ua avea oi ma se tangata e spread inga ia tatou virus. Ia mese lava le tate e fia e tatou te wat fo ima support ia tatou vaccination event. Pa o le Pasifika lava fo ia lo titilo atu I le umai lalo o tatou COVID cases ona o le high tatou vaccination event rates compared to our Māori community. O le alai a alu lava tatou ma a fio mai foi tangata I le whatinuina o latou tui ia e fōlinga mai ia o la asefi lava tātou mai e se kirisimasi ia matam whai fo I toi fo I atu tātou a inga ia ma community to some normality ia mwhai fo ino tātou o e worship ma tatalo whaatasi ma and get together. Whaftai Tuifaasisina o nō tātai. Mana tō lea muta I re tā porkalami re nei vai aso. Ai a tonu I eise avanoa le vai aso fōu. Ia ona tātou e whaasoa fo le lungo le tātou Pacific Health Talanoa leanga o le e whaamaunga I le tātou porkalami le tele ia o vaccination drive-through events ia le ngata fo lea o walk-in centers. Patino ina I le tuipui whai ungo nei vai aso. Ai ia whaamanu ia tele lava le tua Tuifaasisina ia I lau tūlai mai fo I le foe e whapena o na tawalo ia mataitai I lo tātou sā. Ia matau longo mai pe lo tātou atunuu ia nga ia tue whai tuipui. Ai whenua I tātou porkalame malaua whionga. Ia I se event o le ale o tai au ia pole asa whareile ia pole asa tōna I fōi ia manu ia tele lava le nea o uli I Tuifaasisina. Ia whaftai lava Lorenzo mo le au nanga o te e matangofie lava ma le anganga whaftai la ua fwoi tautua matavela I le tau longolongo ina ma le exposing o tātou event o lea fwoi o se ngaluenga whai whaatasia tātou o te sila fia fwoi ma longa lo ua nganga whawhitai ono lo tau au fwoi tu mai fwoi e tamwhai ia mawhai una ia mai o tātou tangata and mobilize our community e o mai whaatino nato tui o le nganga whawhitai lava le nā o te loa fwoi o lo nganga Samoa nai a te oi I lo tamwhai fwoi me sosoani mai si o tua fine ia nei fwoi au na le au nei tautua le au o tamwhai lava ia mwhai ono sosoani ia mapuipui o tātou tangata ia o leo o te whawhitai e fwoi lau whionga ia me se fwoi lau tautua a tonu le nta tupe o maua tutonga o tā uale totongi e tā ua nei taimi o ngaruenga whai fua. Ia ai o le atua lava ia sila mo tangata malani tautua. Ia maua BLU malosi fwoi mai le atua le atamai. Ia whaatino I nai fwoi lau au nanga nei mai taimi. Ia whawhitai lava mo le avano tu ina mai e tea. Nei taimi ia whawhitai lava tā wheloa e wai ova atu le se fulu ia tātou outreach event le whaatino nei weekend. Ia ai me se fwoi o le tō tele lava o tangata. O le o lava e whaatino na tō tui tonu whanmai la iti. Ia o le matangofie na o le o lava tātou tangata e whaatino na tō tui tonu whanmai la iti. Ia mwhai fwoi sosoani fo mai mo lātou fwoi ma lātou concern. Ia ai whawhitai lava Lorenzo I tō matanga luenga. Ia malango ina fwoi o nepo kalame. Ia malo wanganga whaaloan ma whawhitai lava. Ia manu ia tele lava le nei a uli ia whaasoi fwoi ia Tuifaasisina. We're going to take a break, and when we come back, don't go away because I have a very, very interesting story to tell after we come back from this break. Whaftai tele lava Tuifaasisina, a member of the Pacific Leadership Team from the Northern Region Coordination Centre, Pacific Vaccination Rollout Response. Thank you so much, and I shall see you at one of the vaccination events on the weekend. I'll be right back. Whaftai lava.
Malo ni Tokelau, Tapui ngō ko manaola kele. Wau e noho nei te Hawke's Bay. Ia, ko te mātou kupu mo te aho nei e hawa toi ki mātou ko te kaimakoi. E iloa te tino e kaimakoi e aloha malima tō ki hahe tino. Ia, mātou e hawa tēnā, a ke manui e te vai aho tanga ngana Tokelau. No haa koutou. Lawa mai ko ki o kumata ko. Malo ni Tokelau, Tapui ngō ko manaola kele, o ku mātua ko ana ma ko te lano kele. Wau nei e noho i te Hawke's Bay. Ko te mātou haku kupunga ma te aha tēnei, Tokelau, te tapapa, te ringo, ko nanu ia o te tiniho. Ia ko te mahaonga, te itupā o tamana, ko taulilea, ko la tau poto e tupu iho ki whanau. Pena hoki lau ki te itupā o mātua, hahoine. Kona iloa e tupu iho e hoka heo e hoki whanau. Ia, kina o ngā tupulanga hoka heo lopea ke vena lau. Ia, te manuia te waihata ngana Tokelau, to haa koutou. Maloni whakawhetai for joining Pacific Health Talanoa. Welcome back to the second part. Yeah, o nei tato event. I am just going to give an updates on a few vaccination drive-through events and also walk-in centres where you can get your vaccination and your jabs done for COVID-19. And please, if you haven't been vaccinated, here is your chance. Please visit one of these centres or one of these drive-through events and get your vaccination. And you may also go home with a food parcel or, a petrol voucher or food voucher, from one of these events. For more information about this events, please visit the Pacific Health Talanoa page, Lorenzo Kaisara Community Talanoa Facebook page for more details. But our very first event, aganuku Aorangi drive-through vaccination, Mangere Town Centre on Saturday, the 30th of October, opening at 10 a.m. until 3 p.m. Wow, awesome events in Mangere Town Centre. Our other event is Stop Toko, you've showed, got your shot, talks, vaccination drive-through, take 2, 29 at the Friday, October, and 30th of October, Saturday, opening from 9 a.m. to 5 p.m. at Lautupuola, number 34, Oli Avenue, Mangere. It is right next to Pack and Save, so after you do your shopping for tonight on Saturday, make your way to Lautupuola, which is right next door, Mangere, Pack and Save. Hoki ke pui aniwe vaccination drive Auckland on Friday the 29th and Saturday 30th of October at number 15 Robertson Road, Favona, LDS Chapel, opening from 8:30 a.m. to 4 p.m. 12 years plus, no appointment necessary. Wow, and that is our New Wayne drive-through vaccination event on Friday and Saturday. Ota the car park, Relio Village League of Heroes. Now bring your heroes to get vaccinated on the Saturday, 30th of October, opening from 12 p.m. until 10 p.m. That's how we do it in Otara in South Auckland, from 12 p.m. Until 10 p.m. Now, other events is Samoa Youth, Tuifaasisina, o le events lea, o lo Tuifaasisina, ia mawhata mo ina, e tupulanga talavau o le tātou watunoo, pop-up centre, Maota Samoa, whatanuina lea, ia i le whale Samoa i Mangele, 141 Beta Drive on Saturday,
opening from 11 a.m. to 4 p.m. 11 a.m. to 4 p.m. Now, Tamaki is Auckland give Delta the jab. Calling all whānau and friends 12 years and over. COVID-19 drive-through event at the Maris Old Boys Rugby Club, number 50, Dunkirk Road, Manrewa, on both Friday the 29th and Saturday the 30th of October, which is this weekend, opening from 10 a.m. to 3 p.m. 10 a.m. to 3 p.m. $20 cash. Wow. $20 cash to the first not 500, but to the first 100 jabbed. Wow, I wish I couldn't get, my third or my fourth vaccination, but never mind. Also, local doctors, which is under Tamaki Health, local doctors have about 5 walk-in centres, one at the Airport Oaks, number 149A, Cookbride Road, Mangere, they open weekdays and weekends as well. There's also one at the Ranui COVID-19 Vaccination Centre at the Ranui Pacific Islanders Presbyterian Church. They also have a walk-in centre at local doctors Dawson Road, local doctors Studdard Road, and local doctors Otara Vaccination Centre, which is at number 3, Watford Street, Otara. Next event is Vax Mai Waka. Walk-ins welcome our vaccination event at Ian Shore Park Reserve, Panama Road, Otahuhu, on Saturday, 30th of October, opening from 9 a.m. to 2 p.m. Food and petrol vouchers. Wow! Food and petrol vouchers. Please head down there and support a great cause to protect yourself and your whānau from COVID-19. Now, our next events, those are all the events wa maua tātou porkalame le nei. So, e whamanatu atu le tātou watuno. If you haven't been vaccinated, feel free to visit one of these events. For more information, please visit my public page, which is Lorenzo Community Talanoa, and you can get all the details for all those events, or you can message BLU TV, and I will be in touch with you. Now, COVID-19 update. For the 27th of October 2021, wow, man. Wa umaltulanga foilele, ole se fulu, ole lua se fulu, tolu se fulu. Now we've got 74 new cases in the community, 68 in Auckland and 6 in the Waikato. 31 of today's cases remain unlinked. 3,832 total community cases linked to the current outbreak. 41 in the hospital, 5 in ICU. Wow. That is our updates for today. Hopefully tomorrow we will see a single digit tomorrow. It looks like Santa is staying home. It's not coming to town. Santa is going to stay home this Christmas. But you know what? Let's all work together. Let's do this together, because together we can eliminate COVID-19 from our community. But I will leave you with a video from the Pacific Health Talanoa to support the Good and Ready campaign this year. Now, Good and Ready. Are you good and ready for an emergency? It's Good and Ready Week, which runs from the 25th to the 31st of October. This yearly New Zealand Red Cross event encourages everyone to start preparing for any future emergency now. Now, who is your good and ready buddy? Today, take some time to identify a buddy outside your household to check in on if there's been an emergency, and vice versa. Finally, you can prepare yourself and your whānau, make a family emergency plan, or stay up to date about emergency hazards using the Red Cross Hazard app. And pack an emergency kit. For some handy tips on how to connect with your community, check out redcross.org.nz/good and ready. Are you prepared? Are you good and ready for an emergency? Thank you so much, whakawhetai, for tuning in and joining on Pacific Health Talanoa with Lorenzo on BLU TV. Shout out to you all, and don't forget to get your jabs this weekend. I'll see you tomorrow. God bless. Are you prepared for an emergency? It's Good and Ready Week, which runs from the 25th to the 31st of October.
Being prepared is more than having water and tin food handy. The New Zealand Red Cross recommends that you connect with your community and identify a good and ready buddy, someone you can count on to check on you in an emergency. Finally, you can prepare yourself and your whānau. Please download and use the Red Cross Hazard app to get more emergency updates. Being more prepared empowers our communities to cope when an emergency strikes and we can bounce back later. Are you good and ready for an emergency?